Daki Tamil Nadu ki same kaki ba kogi Joseph BJ habatare mahang kumba habatare ko hoje khoi matam kaino paikhalak ni ba thodang chingse mahang same oigi badagi Tamil Nadu ki hojik mana lawri ba role se sigumba mating leiba ama darkar leide habagi habada haban bathok lo habado wafum thamjage oza maza mathang namula chege kogi jiribam da gari ka yapanduna leide security convoy masi hingat hanbiu 𝐻𝐺𝐻 masi oja koi National Highway 37 koi lifeline wari ba hai patare masi koi Imphal thadok da gari chonga rom se jiribam da panduna leibaga mari leinana koi mari koi security convoy sing sim koi gari ka leiba koi convoy sing siga sing chana da ba hai patare masida kuina leirakpaga loinana koi gari sida yauri polam sing je pasim pom silapa amasung amanga ta thokchilapana amasung matam sanga laishilapana or koi driver sing da su awaba kayama mayuk na re habagi wafama all jiribam road transport driver union na phongdorakli habatare waza masida koi mahan ki thodo habatare masida koi kuki ahum rim support pa matam dadi masida security force central force aduki mate marang kai khroza koi hydra makta su mayam loina ma unara wafam ni adubo koi national highway 37 habitare koi lifeline wari basidi convoy se masing lairi basiga gari masing siga koi lairi ba convoy basing siga manada bas awa ba kaya mayok na re habza ahen ba happy you habeni oza so wafam se oza kamai ai kun jage ai jage kudon bar langang na koi manipur mian pi ba kudon ni ya kudon ni national highway ji kari national highway habja koi Istet kuting maka koi barat loin paunari bane. Me bagi haksang hara kiti kok tegi ako putarak bachi acoba chingli amane. Nation highway kana ngak chingge deni istet subject ore adu ore kana anu abje barat ki ambak ambak paunari nation highway da manipur da tari nation highway 237 ati mem si shwa taw su kana taw ge bo. Nation highway bo ngak pangam da barat sarkar margi manipur ngak chi kari no ba ai di. Sida pun aku manipur nusiri ba kari nu aja mukang ini mian musi baije transport ada communication hai bane ba laiba ka masokot pai transport nu communication sokot pai yaro ba khung pa bi chan bane ba makan makha ka gari putoi man pur laiba ka thor bu natro ha atu sim pur bok sa koi lon ba totel kat op to ge hai bane ba jengoi hai bane ba sikyam ko ri chai om me ma de lai re ba Adar part ngana yengi ba manipur ngana koi pathibong pandre ma tawdro mayam je sida taabne ba hoje jiribam Imphal jiribam lai nation highway 37 je ko akoi lifeline oi ni ade basidagi Imphal da chang ba gari mayam pur makate makan makin poche mayam pur magse bharat gi akoi tunga da puchilai ne ba ta hen hairo da manipur je bharat ki da chobra ro ba katel amane ba ha moi de le puchilai ne thau gas adu le ne ko achana thangna poche puchilai ne ba adu ba gari sing do jiribam jo re Jiribam je manipur gateway akoi district ni mani yoroga jiribam bagi phantam lakpa district nation hai phau lakpa de kedore maning tam chatpa ngamdre kari kita makta terrorist me amna sekai thungai ko adagi adugi interview gari pu bi pha bi mama tawle re adugi damta security convoy je matik cha dang sai akoi gi engan da pan bi ba ngal ku gi asok hum pro poddi army ne jom da khotor puri na kadda chon da goi adumaina akoi gi convoy do phajana thambiraga akoi gi ngak shen bagi tabok se taw ngamde ba adu ri akoi driver hindi ben shi moina ne akoi akoi tai ji akoi tawai moina moina pusin beri ngak ten ba moi yaw dri akoi kong ne ba adu hujik adu kan phoi dai tabada gi akoi na ada gari sangwa ro pandra lai re ba gari jil ka adu ki man thana yaw ri adagi akoi patna pumba alu telo ko mana masing adai to wa loi nong len da yaw ri ko moi pat bang ba hore ba mang se kana gi sengau ro pisa mang do no ba si pun ba kaino ha badri national highway gi mapang khuding makta da security force lai laga su labi da khama kanda terrorist mayam na ko pasha lori ba driver phuri ba tayara kap khai ba ha phajala thami ba ate amat tak se koi ngamde moino gak se ngamde ba adu gi convoy matik chana pb da gi ala gari pan lai ri ne ba adu gi laure ma pun mangna sibu barat ngana mikup thon ba ya ba tra ba ji mikup ta ka thon to ba ya ba ne ba adu bara atam yengane kari gi ngoi na koi manipur jo adu kan sathi na koi gi nusidar ba meng jeng biri ba mo sathi ding meng ji da koi barat gi manipur ngana jar ji kari welcome to kari gi no ba adu koi gi manipur mi ji koi gi e je humeng bing koi mi ba tre hai ba ne ba ande sen highway there up jana ne sen highway protection force de get bigata me na to re ko adu ju mo tabi de ne sen highway ne sen highway o ba gi padra chap sana koi gi sembi ga dam tip top tham na adu ju sembi de
ลุยเลยบอกคุยเนี่ยลำปีก็จะยิงบอกอันนั้นคุยมันไม่ได้ว่าบริษัทการก็คุยกับมันเลยนะมาดีนี่ไอ้เบจเนี่ยเส้นไฮเวย์จะยิงก็ชุ่มตายบอกมันนี่พูดที่คำตะเลยเตะมันนี่พูดอินดัสทรีมันตะเลยเตะพูดทุกตระไอ้หายใจนี่จีบามตะเลยนะเบมบูชิปปิ้งแฟคทอรี่นะว่าสักพักก็เชี่ยชุ่มนะบอกอันนั้นพูดปีเลยอันนี้ก็สิ่งที่คุยกันสิ่งที่คุยกันโน้ตคุยกันโน้ตคุยกันโน้ตคุยกันลังชุ่มนะบอกคุยกันก็เลยนะมีสิ่งที่aku kan diri ku tidak aku dah lelaki memang ada juga aku luar mang aku mang kerja aku mang kerja ada lagi si uluk aku kulda bambu chipping sorry aku kan aku cement factory lelaki ada loire kasar sugar min loire amat aku sudah aku second corporation aku lelaki memang tak yang dah loire aku memang pun maksud mi manga sangka tahu suwe ya pak factory itu tampil loire pak amat aku lihat loire aku je ada lagi manipur industri le bahai mai putoi ba ki hongi mai to do mai tha do ga mang ngre masang ga mokso ko ni de ba to abu likhan bu ko na de ba adana barat la ngara loi mak ngoi de gine ni re ga ne loi de sa ba la ga pho bin ni re ga ngak ba sing ga se de ge noi pi ba cha ma se de ge ko ma ta pi bi yo ka ni ba ma tri ma ja ni re ji re ga ngak ba ni re ga hing ba kurma gi ni adu ga dum lai re ba na aduna de yaro aduna national highway da puslai ba mo gi pochai khoi sa mayam puslai ba pon to adu bo da kan phoi ma tik chal pi da ba gi pat da ga ada gari pochai pat dai lai ji le ba adu karai ma bang no manipur home minister ma thora le ba tam ke ko kara ba la ga ko kari no khanga ba adu ma khoi gi gobedas ko dok jong oderban akhoi gi Wangkhemcha Meira ngsi ra ba sincerity ko honesty dedication na joma ba atu mui mamang atu mantri mui mamang dare ba ada palle hai che ha mi me rak dare hek kalon dra chung dra ga atu bu kari gra palle chi bona pusok gam dan dai ko ku association me apor mona law is di aku kan biro aku to biro ina hek kalon law chu ku kan da ba agang ha ni ma ka pina ngang ne ko ni ma khom lang thak chi ge da na si juara kuting thoga wari an hai goi khangdi kari no ba adron di ba se lenga ka mo oi bi out thok to ba miang san da ba minung si kari no lenga sa san to si kari no bu duty ka si kari no je khang da bu ne ba aduna ni da from ya ma law ri ba pal le hai bi se aduna national highway hai bi se kari no ma sa khang bi yu kana ngak chen bi ko thogdang dog ga ge khang bi yu free in the floor nine pa na chal la ka da ko chalo chin to ro ga na akoi gi da lebak amaga aku lebagi aku state amaga mai leimam to adu to gudam ni adu ta chota communication da kanu ju apun piro do buni apun pir je kana no habdu khangbi do kari da to moi ba chi pi ngam di no masiga chumba kana no manipur langa barat langa ni habdu khangbi ro sin ai ajuri au za chumba pham ni